Na poetskim maratonu učestvovali naši význační pisatelje Michal Ramač, Julijan Tamaš, Silvester Makaj, Serafina Makaj, Slavomir Šanta, Mikola Šanta, Sašo Sabadoš i Igor Hornjak, ktorí še predstavili so novima, ale i už objavenima tvorami. Marija Hornjak čitala vyrivky zo zdajedných knižkoch a hostinska bola pisateljka Zdenka Valent Belić, ktorá prečítala svoje tvory po serbski i po slovacky. To moje odavne žadanje, že bismo napravili daco jak poetski maraton, a on bi podrazumijevал rižni poetiki prisutni, rižni generaciji prisutni, do toho, že še i ne budu razumjeti jedni drugi. Bo sam trimal, že literatura jak umetnost tu, že bi nas virucela zos uzvičajnog patrenja i že bi mi pošli otalj i njemirni i, jak bih utorel, zadumani na dači. Ritko mam nahodu stretać z kolegami ruskimi pisateljami, žijem odvojeno, dakle sam, takže mi bar prijemno najše na takej nahodi, jak nedavno prešle nedelji u Đurđove i Nješka u Kocure, a organizator, odnosno Mikola Šanta, jak domašnji, vidimo jedno interesantne rješenje, znači to na iste druženje njeljem stanut za mikrofon, odčitati pisnjočku abo dva i pojść domu, ali još času pobešedovat za švitkima, a na koncu konca, jak to spomnul Toška, tak jak davnih reki i Rimljanje, napravili jednu fajtu simpozijonu, znači druženje poetične umetninske za slatku zakusku, u stvari dost prijemnu večeru, nije tako i tako skromnu, nije to i interesantne i prijemne, zato že se opušćen se bešeduje. Okrem čitanja prozy i poeziji rižnih žanroh, publika mala nahodu posluhac i da skeljo špivanki, ktorí porihtali mladi zo zmišanej špivackej grupy Kulturno-umetnického društva Žatva. Najvytrvalší účastníky ostali do pozných večarších hodinoch, co i bula namíra organizatoroch toho peršoho poetského maratonu.